Alun-alun. Di Sumarekon. Beneran. Nasi goreng. Kaki itu. Kaki nasi 2, duitnya 20. Lokasi parkir ada. Ini bapak dua sama dia. Kemarin. Gua pas Kemarin. nggak? Pas nggak buka gua? Goblok kano pakai baju songlat main boneka itu goyang nagiin. Oh, coy. Doang. Burung udah apaan? Air. Burung itu pengar. Gua kan mau beli air lagi, mau gue pala. Kok